uJesu Kristu inkosi. Ngibingelele baba umpostoli, ngibingelele umama umpostoli, ngibingelele abafundisi, ngibingelele umama, ubaba, uSunday School abasha egameni lenkosi uJesu Kristu. Bazalwane lo mphambi kwenu umama Ngubane eMafakatini. Bazalwane ngimphambi kwenu ngimbonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Ukuthi uNkulunkulu benami eminyakeni yobudala bazalwane. Ngafika bazalwane ekulazini iqiniso bazalwane. Ngingumama usekhaya lezwi bazalwane. Ngibonga umama Zondi bazalwane. Umama Zondi owangenisa ekhaya lezwi. Ngiyambonga kakhulu bazalwane. Ngithi ikhaya lezwi bazalwane lafika kumina kwase kuyisikhathi bazalwane ngoba ngangihanjelwe ngilimele. Befika umama Zondi bazalwane, fika nomama Mtshele nomvangeli uThobile umama Zondi. Ngiyababonga kakhulu bazalwane belethe umkhuleko. Kwathi bazalwane ngeyilanga ngihleli ekhaya. Umama Zondi afone bazalwane umfundisi uZondi. Athi mama kunekhaya lezwi la. Igroup angazi noma ngingakufaka yini angichazele konke. Ngithi mama ungangifaka. Ngiyabonga abazalwane wangifaka. Bazalwane ngithema ngifika le mangizwa ekhaya lezwi ngezwe umehluko bazalwane. Ngezwe khulunywa okunye bazalwane. Ngezwe kukhulunywa olunye ulimi bazalwane. Ngazizwa ukuthi imanga iguquka. Ima bazalwane ngingena ekholweni. Ngiyabonga kakhulu bazalwane. uNkulunkulu bazalwane nani. Ngiyabonga babuthi bantu ukuthi awuyikudlanga inkemba. Siyaphila siyazi ukuthi uma siphila ngomngcwele uNkulunkulu uyathokoza. Siyaphila siyazi ukuthi uNkulunkulu uyajabula ngathi bazalwane. Ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi.